بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah'ın fermanı yani kıyamet çokum boludu. Onu aldırıp ketmengla. Allah ula yani müşriklerin şirik keltirgen nersillerden paktur ve yüksektir. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah öz iradesi boyunca xalagan bendilerge periştilerini vahiy bilen nazil kılıp mundaq deydi. İnsanlarını agahlandırınlar ki, menden başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Menden yani azabımdan korkunlar. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون Allah asmanlarını ve zeminni hak yarattı. Allah ula yani müşriklerin şirik keltirgen nersillerden yüksektir. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين O insanı abi menidin yarattı. Nagahan o Allah'a aşkar husumet kılgıcıdır. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون Allah çarvu mallarını silenin menfaatlanışınlar üçün yarattı. Ulanın yuni ve terisi bilen ısını sile. Uladın yani nesli, sütü, söngüki ve kığıdın paydalanı sile ve ulanın göçlerini yeysile. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Ulanı keşte otlaqdan qaytırıp kelgen ve etigende otlaqı ilip çıkkan vaqtınlarda çarvu malla silerge zinnet boludu. Yani silerge hoşallık bekişlaydı. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Ula yük takıllarınlarını sile capa müşakkat bilen aran yetip baralaydıgan jaylaga kötürüp bardı. Rabbinla silerge hakikaten en şefkatlikdir, en mehribandır. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون Allah atni, xechirni ve işekni minişinlar üçün ve zinnet üçün yarattı. Allah yine sile bilmeydiğin neslerini yaratıdı. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Toğru yol köstişini Allah öz üstüge ağan. Bazı yollar egri boludu. Mübada Allah halisa idi, silenin hemminlarını elbette toğru yolga sağan bolattı. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Allah silerge buluttan yağmur yağdırıp berdi. Onundan içtisile ve şu yağmur arkalık ösken delderekler bilen çarvanlarını baksile. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب
والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurmo, üzüm va turli mevalarni o'stirib berdi. Cho'nqur fikr qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmi Allohning amri bilan bo'ysundirilgandir. Tushunadigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Allah yana yer yüzüde sizlar uchun yaratgan rengarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Ba'zi nasihat oladigan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah sizlarni dengizning yangi go'shtlari, ya'ni beliqlarini yesin, taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsin deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allah'ның boysunduruşu bilen yemek içmekle ve yük takıla kaçılangan kimilerinin denizde dolkun yerip ketivatkanlıkını görsen. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Ziminin silahını tevirtip etmezlik için Allah onun da tağlarını berpa kıldı. Ziraatlaringlarni, çarvu mallaringlarni sug'urishinglar uchun erik o'stanlarni, ezib qolmasliginglar uchun yo'llarni paydo qildi. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechasi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Bütün kainatni yaratgan Allah bilan hech narsani yaratolmaydigan narsalar o'xshash bo'lamdi. O'ylamamsizlar? وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Eğer Allah'ның sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini ilib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki Allah sizlarni, ya'ni bu jihatdagi yetarsizlikinglarni albatta eng mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga eng mehribondir. Vallohu ya'lamu ma tusirrun va ma tu'linun. Allah sizlar yoshirgan va oshkor qilganning hammasini bilib turdi. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari hech shay'ini yaratolmaydi. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Ular
terik emas, ölüktür. Ular çoqunğıçılarının qaçan qayta terildirildiğanlığını uqmaydı. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Sizlerning ibadet qilishga loyiq ilahinglar birdir. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib haqni qabul qilishdan bosh tortquchilardir. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Allah ularning yoshirganlarini va oshkor qilganlarini rostli bilib turdi. Haqiqatan Allah takabburlik qilg'ichilarni yaxshi ko'rmaydi. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. Ularga, yani müşriklarga Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishidi. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Ular kıyamet günü özlerinin günahlarına toluq javobgar bolışları ve özleri tarafından bilmesden azdırılganlarının bir kısım günahlarına javobgar bolışları üçün yuqorqi böhtan sözlerini qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon? قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ulardan, yani Mekke kafirlerden ilgiri ötken kafirlar öz peygamberlerge hile mekir işletti. Allah ularning hile mekir binasını tel-tüks gumron qildi. Ularning ustiga bu binaning o'gisi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamagan yerdan azob keldi. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Ondan keyin Allah ularni qiyomat kuni rasvo qiladi. Ularga kayib, mening sheriklarim qani, qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku, deydi. İlim berilganlar, yani ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlikdir, deydi. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Ular küfrünü ixtiyor qilib, özleriga ziyon sağgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysulganliklarini bildirib,
biz hech qandaq yomon ish qilmadik deydi. Undaq emas. Allah sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortqichilarning bordigan joyi nima degan yomon? وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Taqvodarlarga Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlandi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rastla nima degan go'zal. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Ular astidan o'stanlar eqib turadigan adni jannatlarga kirdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Kafirlar faqat o'zlarining jinini elish uchun farishtalarning tushishini yoki Rabbingning amrining, ya'ni azobining tushishini kutdi. Ulardan burun o'tganlarmi, ya'ni kafirlarmi ana shunda qilgan edi. Allah ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ular qilmishlarining jazosini tatdi. Ularga mesxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Mushriklar mubada Allah xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah harom qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani harom qilmagan bo'lardik dedi. Ulardan ilgirkilarmi ana shunday qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliğ qilishdan iborat. Hidayet qilish bo'lsa Allohning ishidir.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla, tağuttin yani şeytanga, butqa, padişahqa, kahinlağa okşaş her kandak ma'budqa ibadet kılıştın yirak bolunla dep peygamber evettik. Ulanın arasında Allah hidayet kıyganları mı ba? Gümrahlıkka tegiştik boğaları mı ba? Yeryüzüde seyir kılıp yürüp peygamberlerini inkar kıyganlarının akıbetinin kandak boğanlıkını küzdünla. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Sen ulanın hidayet tepişiğe heris bolsan mı? Allah özü gümrah kıygan kişini hidayet kılmaydı. Ulanı Allah'ın azabından kutuldurduğun hiç kandak medetkar yok. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ula Allah ölükni terildirmeydi dep kattık kasem içişti. Ondak emes. Yani Allah ölükni terildirdi. Allah vədisini çokum işqa aşırdı. Lekin insanların tolisi Allah'ın kudretini bilmeydi. Şonlaşqa ölgenden keyin terilişini inkar kılıdı. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Allah ula ixtilaf qilishgan haq bilan nahaqni ulaga ayırıp berish va kafirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan terildirdi. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Biz birer şeyini vücudga keltirmekçi bolsak, onunğa vücudga kel deymizde, u vücudga kelidi. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Zulümge uçurgandan keyin Allah yolunda hicret kıyganlarını dünyada çokum yaxşı joyga orunlaştırımız. Ular bilidigan bolsa, ularga ahiretning savobi teximi çoğdur. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ular ig'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Rabbiga tavakkul qildi. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Senden ilgiri biz fakat erlergila vahiy nazil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdik. Bilmasanglar, ilm ahlilaridan so'ranglar. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Ularning rastligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdik. Biz sening insonlarga ularga nazil qilingan narsalarni bayon qilib berishing uchun ve ularning Qur'on haqida tafakkur qilishlari uchun sana Qur'onni nazil qildik.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Hile mekeri işletip yaman iş qilganlar Allah'ның özlerini yerge yutkızıp etişiden yoki özlerige oylamagan yerden azap gelişinden korkmamdı. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Yoki özlerini sefer üstüdeki çağlarda jazaga yoluqturuşidan korkmamdı. Bu çağda ula qeçip qutulalmaydı. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Yoki Allah'ның özlerini kadem jazalaşıdan korkmamdı. Sizlerning Rabbinglar elbette en merhametlikdir, en mehribandır. Şuna sizlerni aldırıp cezalamadı. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Ula Allah yaratgan şeylerinin sayıllarının boysungan halda Allah'a secde kılış yüzüden on solgu mail bulup tuğanlıqını köymedi mi? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Asmanlardaki ve zimindeki hayvanlar, periştiler Allah'a secde kılıdı. Ula Allah'a secde kılıştın çoğunçılık kılıp baş tartmaydı. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ula öz üstüdeki Rabbidin korkudu. Özlerige buyurulganını kılıdı. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Allah iki ilahqa ibadet qılmanglar. U faqat birli ilahdır. Mendilli qo'qinglar dedi. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ. Asmanlardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'ның mülküdür. İbadet hemişe Allah'a xastır. Allah'tan bölek gayriden qo'rqamsizlar? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Sizler bəhrəmən bolayotgan ni'matlarning hammasini Allah bergan. Sizlarga bir ig'irchilik yetsa Allohga yalvarib duo qilasizlar. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Allah sizlerden ig'irchilikni ko'tirversa, aranglardan bir bölük adam derhal öz Rabbiga şirik keltirdi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ula özlerge bergen beşideki ig'irchilikni ko'tirayotganligimizdan iborat ne'matimizga noshukirlik qiladi. Sizlar ajlinglar yetkicha dunyodan bahramand bo'linglar. İşinglarning oqibatini uzoq qolmay bilasizlar. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. Ula biz özlerge bergen mal-mülkten bilim sizlerge yani butlağa nesibi kaldırdı. Ey müşrikler!
Allah bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortisizlar. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. Ular Allahqa qizlarni nisbat berdi. Allah bundaq böhtandan pakdir. Ular o'zi arzu qiladiganlarini o'zlariga nisbat berdi. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Ularning birarsiga xotinining qiz tuqqanlik xo'sh xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnak bo'lib ketadi. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yetkizilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yo'shirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizini saqlab qolamdi yoki uni to'pi ostiga terik ko'mamdi. Shu vaqtda o'ylandi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih? لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ahiretki iman etmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'sa xo'shal bo'lib, qiz tug'sa achchig'i kelish, ar-nomusdan va kambag'alchilikdan qo'rqib, qizlarni terik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Allah bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Eğer Allah insanlarni ularning zulmü tüpeylidən çapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchi kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa qilchi ilgirmi surilmaydi. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. Ular o'zlari yomon ko'radiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'ladiganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki ular davzax azobiga duchor bo'ldi. Ular davzaxda tashlanib qolg'uchilardir. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bilen qasamki senden ilgiri o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdiq. Şeytan ularning amellarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Şeytan bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kitapni, yani Kur'an'ni fakat senin
kishilarga ular dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunla nozil qildik. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Allah bulutdan yağmur yağdırıp şunun bilen qağjırap qalğan zimində türlük ziraatlarni öndirdi. Bunun da vəz nəsihət anlaydıgan qavm üçün əlbəttə Allah'ın qudretinin çoğunluğunu göstərdiğin dəlillər var. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Çahar paylada sizler üçün hakikaten bir ibret var. Sizlerni çahar paylarının karnıdaki mayak tizekten ve kandan ayrılıp çıkan pakiz, təmlik süt bilen suğurumuz. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sizler üçün yine mundak ibret mi var ki, xormidin, üzümdin, şarapla ve pakiz yemeklikle yasaysılar. Aqlni işletadigan qavm üçün buningda haqiqatan Allah'ın birligini ko'rsatadigan dalil bor. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Rabbin hasal harisiga ilham bilan bildirdi. Tağlağa, daraxtlarga va kishilarning hasal harillari uchun yasagan uylarga uva tuzgin. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ondan keyin türlük meyveler yani gül çiçeklerden yigin. Rabbingning yo'llariga itoat etmenlik bilan kirgin. Uning yani hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik yani hasal chiqadi. Buningda Allah'ın qudretining cho'ngligini fikr qiladigan qavm uchun ibrat bor. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajilinglar bitganda sizlarni qabz ruh qiladi. Aranglarda ömürning yaman yani eng qiyrilik bosqichiga ulashadiganlarmi bor. Ular hatto bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Yani ilgari biladiganlarini unutib, kuch-quvvati tugab, aqli kemayib, kichik bolaga o'xshab qoladi. Allah haqiqatan hammani bilgichidir, hammaga qodirdir. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Allah sizlarning ba'zinglarni ba'zinglardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilinganlar o'zlarining rizqini barobar bo'lish uchun
qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Allah sizlar uchun xotininglarni o'z tipinglardan yaratdi. Sizlar uchun ulardan o'g'illarni va nevirlarni yaratdi. Sizlarga turli shirin narsalarni rizq qilib berdi. Ular batılga ishinib Allohning ne'matiga kufrlik qilamdi. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Ular Allah'ını qo'yib o'zlariga osmonlardan hech qanday rizq tushirib va yerdan hech qanday rizq chiqarib berolmaydigan, shunday qilishga qudrati yetmaydigan narsalarga cho'qinamdi. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Ya'ni Allohga batıl ma'budlaringlarni o'xshatmanglar. Allohga shirik keltirmanglar. Allah haqiqatan hammani biladi. Sizlar Allah'ның büyüklükini bilmeysizler. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah bundaq bir misal keltirdi. Hech qandaq ishni o'z oldiga bir taraf qila olmaydigan bir qul biz obdan rizq, ya'ni mol-mulk ato qilgan va uni yoshurun yoki oshkor yo'sinda sadiq qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Ya'ni hech narsaga ega bo'lmagan qulga o'xshaydigan batıl butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Alloh bilan qandoqmi tanglashtirgili bo'lsin? Jami hamd sana Allohga xosdir. Ular, ya'ni kofirlarning to'lisi hamd sanoga Allohning loyiq ekanligini, batıl ma'budlarning hamd sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Allah yani mundaq bir misal keltirdi. Mundaq iki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qila olmaydigan va egisiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egisi bu gachini mayli qayerga avassun, u hech qandaq foyda ilib kelolmaydi. Yana biri bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib, fasohatlik so'zlaydigan Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlliq odam ularni o'xshash o'ringa qo'ymagandek, barliq batıl ma'budlarni hammani bilguchi qudratlik Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. ولله غيب السماوات والأرض
وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Asmanlardaki ve zimindeki gaybni bilish Allah'a xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochqichilik yoki uningdanmi tizdir. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah sizlarni ananglarning qarnidan hech narsani bilmaydigan holtinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va qalblarni ato qildi. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Allah tutib turdi. Buningdan iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allah sizlarga uyinglarni turalg'i joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yunglaridan, to'gilarning yunglaridan, o'chkilarning yunglaridan uy jihozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Allah sizlarga o'zi yaratgan narsalardan, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soylarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or o'nkirga o'xshash turalg'i qilinadigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan temir kiyimlarni tayyor qildi. Allah sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shundoq mukammal ne'matlarni berdi. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Eğer ula, yani müşrikler imandan yüz örse, senin vazifan fakat roşen tebliğ kılıştır. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ula Allah'ın nimetini tanıydı. Andın Allah'tan gayrigi ibadet kılış bilen o nimetlerini inkar kılıdı. Ulanın tolusu kafirdir.
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Şu günde, yani kıyamet günüde her ümmetin onunla iman bilen yoki küfür bilen guvahlık berdigan bir şahit, yani peygamber keltirimiz. Ondan kafirlarga özür etişke ruhsat kılınmaydı. Hem de ulardan Rabbini razı kılış, yani Rabbini razı kılıdığan emellerini kılış talep kılınmaydı. وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Zalimlar, yani müşrikler azapni köygen çağda ulardan azap yenikletilmeydi ve keçiktirilmeydi. وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Müşrikler ilgiri Allah'a şerik keltirgen nersillerini köygen çağda ey Rabbimiz, bular bolsa bizning seni koyup ibadet kılgan nersillerimizdir deydi. Ma'budlari ularga cevap verip, şübhisizki sizlar hakikaten yalgancılar sizlar deydi. وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Şu günde ular özlerinin Allah'a baş ekkenlikini bildirdi. Oydurgan nersileri ulardan yiraklaşıdı. الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. Kafir boğanlarga ve kişilerini Allah'ın yoludan toskanlarga ularning kılgan buzgunçılıkları için azap üstüge azap koşup ziyade azap kılımız. وَيَوْمَ نَبْعَثُ ف۪ي كُلِّ أُمَّةٍ شَه۪يدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَه۪يدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Şu günde biz her bir ümmetke ularning içinden ularga karşı guvahlık berdigan bir şahit, yani peygamber keltirimiz. Ve şu günde biz seni ularga, yani ümmetinge şahit kılıp keltirimiz. Sana biz kitapni, yani Kur'an'ni, hemme nersini, yani kişiler muhtaç boladigan dini işlarning hemmesini düşendirip berdigan, kalplerge hidayet, bendilerge rahmet, musulmonlarga mengülük saadet bilen hoş haber yetkizdigan kılıp nazil kıldık. إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah hakikaten kişiler arasında adil boluşka, yaxşılık kılışka, hiç akrabalarga sil rahim kılışka buyuruydu. Qabih işlardan, yaman işlardan ve zulüm kılıştan tosudu. Nasihatni kubul kılsın deb Allah sizlarga pendi nasihat kılıdı. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Sizler ehdi tüzüşkenlerinlarda Allah'ın ehdiga vapa kılınlar. Qasiminglarni Allah'ın namını tilg'i ilib puxtalagandan keyin buzmanglar.
Çünki sizler Allah'ni guvaqçı qıldыңlar. Şübhisizki Allah qılmışınlarını bilip durdu. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Sizler pişik igirgen yipni çuğup parça kılıvetken xotundek bolmanglar. Bir jamaa san ve mal mulk cəhətdə, yani bir cemaatın köp bolğanlığı üçün qasiminglarni aldamçılıqның vasitəsi qılıb alısızlar. Yani özara yardımlaşış üstüde bir jamaa bilen ittifaq tüzüşkenden keyin sani pul mili köpürek yani bir jamaani körüpla ilgiriki jamaa bilen tüzüşken əhdini buzup keyinki jamaa bilen əhdi tüzüsülər. Allah sizlarni haqiqatan bunun yani vədigi vəfa qilish əmri bilen sınaydı. Sizler dətalaş qilishqan haq-nahaqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim ayırıp berdi. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Mubada Allah xalığan bolsa idi, sizlarni yani bütün insanlarni elbette bir ümmet yani bir dinde qılatdı. Lekin Allah'ın hikmeti ularni öz ixtiyarıga qoyup etishni taqazza qildi. Allah xalığan adamni gumroh qiladi, xalığan adamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni bütün qilmishlar ustida so'roq qilinasizlar. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Qadiminglar İslam dinida mustahkam izchil bo'lgandan keyin tiyilib ketmaslik uchun qasiminglarni o'z aranglarda aldamchilikning vositasi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliginglar uchun azobni tetaysizlar. Sizlar oxiratda do'zaxda cho'ng azobga qolasizlar. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Sizlar Allah'ın ahdini arzimas narsaga setib etmanglar. Agar bilsanglar, Allah'ın dergahidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsallaridan ortiqdir. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ey insanlar! Sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allah'ın dergahidagi narsalar tugumasdir. Sabr qilg'uvchilarga albatta ularning qilgan amallaridan yaxshiroq savob beramiz. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ayol mu'minlardan kimiki yaxshi amal qiladigan, biz uni albatta
dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amallaridanmi yaxshiroq savob beramiz. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning sharridan Allohga sig'inib panoh tiligin. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Shubhisizki mu'minlarning va Rabbiga tavakkul qilguvchilarning ustidan shayton hukmronlik qila olmaydi. Ya'ni Rabbiga chin yo'langan mu'minlarga shaytonning vasvasasi ta'sir qila olmaydi. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zi bilan, ya'ni shaytonning ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidanlar hukmronlik qiladi. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib onun o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Alloh o'zi nozil qilganni, ya'ni shu hukmda bandiga nima manfaat va hikmat borligini o'zi obdan biladi. Ular: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Allohga yolg'on choplading" deydi. Undaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmatini uqmaydi. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Aytqinki, Qur'onni Jibril mu'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xush xabar qilib, Rabbing huzuridan rostchilik bilan nozil qildi. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ularning, ya'ni mushriklarning onunğa, ya'ni Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ge Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zini obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa ro'shan arab tilidir. İnnellezîne lâ yu'minûne biâyâtillâhi lâ yehdîhimullahu ve lehum azâbun alîm. Şübhisiz ki Allah'ның ayetleriga, ya'ni Qur'onga iymon etmaydiganlarni Allah hidayet qilmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Faqat Allah'ның ayetleriga iymon etmaydiganlarla Allah'a yolg'on chaplaydi. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem yolg'onchi emas. Dal ularning o'zlari yolg'onchidir. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Kimiki Allah'a iman etgandan keyin imonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursa-mu, majburlash ostida og'zidala iymondan yolg'onligini bildirganlar buningdan mustasno.
küfrü bilen köngli azade bolsa, yani ixtiyari yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Bu yani azap ularning dünya tirikchiligini ahirettin artıq görgenlikleri ve Allah'ın kafir kavmini hidayet kılmaydıganlığı üçündür. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Yani şu kişiler Allah tarafından kalpleri, kulakları ve gözleri peçetli etilgen kişilerdir. Yani şular gafillardır. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Ular rastla ahirette ziyan tatqıçılardır. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Andın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ziyan keştike uçurğandın kiyin, hakikaten Medine'ge hicret kıygan, andın Allah'ın yolunda cihat kıygan ve cihatның muşakkatlerine sabır kıyganlarga Rabbin şübhisiz ki şunundan yani ulanın hicret, cihat, sabır kıyganıdın kiyin ulağa elbette en mağfiret kılgıçıdır, en rahmet kılgıçıdır. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Her adam özü bilen bolup ketidigan, her adam kıygan amelinin mukafati toluq berildigan, ulağa zulüm kılınmaydigan günni yani kıyamet gününü esligen. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah mundak bir misalını keltirdi. Bir şehir yani Mekke bulup, aslida tinch xotirjam idi. Onun rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Onun aholisi Allah'ın ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinishning alamini tetdi. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Ulağa öz içinden bir peygamber yani Muhammed aleyhissalatu vesselam geldi. Onu ula inkar kıldı. Ulağa azap yani qattiqchilik ve uqubat yüzlendi. Ula günahlarga çümgenliki tüpeyliden zalim idi. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah sizlarga rizq qilib bergan halal, şirin yemekliklerden yangla. Eğer Allah qılı ibadet qıladigan bolsanglar, Allah'ның ni'metiga şükür qılinglar. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'chqa go'shini, Allah'tan gayrinin namı aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimiki ixtiyoricha emas, ilojisizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ağzınlağı kelgen yalganını sözleş üçün hiç qandaq delilsiz bu halal, bu haram demenglar. Çünkü mundaqda Allah namıdan yalganını oydurgan bolasılar. Allah namıdan yalganını oydurguchilar hakikaten dünya ahirette maqsadiga erişelmeydi. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Ula dünyadan faqat azgına bahriman boludu. Ula ahirette qattiq azapqa duchor boludu. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. İlgiri sana bayan qılgan narsalarni yalğız Yahudilarga haram qildik. Bunun bilen biz ularga zulm qilmadik, lekin ular özleri zulm qildi. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Şübhisiz ki bilmesden yaman işlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalini tuzatganlarga Rabbing albatta eng mag'firat qilg'uchidir, eng marhamat qilg'uchidir. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. İbrahim hakikaten yaxshi xislatlarni o'zlashtirguchi peshiva. Allahqa itoatman, botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allahqa shirik keltirguchilardan emas edi. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. İbrahim Allah'ның nimetleriga shukr qilg'uchi edi. Allah uni payg'ambarlik tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Onunğa dünyada yaxşılıq ata qıldıq. Şek şübhisiz ki ahirette o yaxşılığa qatarıdı buludu. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Andın sana batıl dinlardan haq diniga buralg'uchi, ya'ni haq diniga e'tiqod qilg'uchi İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Şembe günü üstüde ixtilaf qilg'uchilar uchunla uni ulug'lash belgilendi. Ya'ni şembe gününü ulug'lash va bu kunda ishlamaslik İbrahimning shariatida yo'q edi. Yahudilar Allohning amriga osiylik qilib, dinda ixtilof qilishganliklari sababidan ularga ig'irchilik tug'dirish uchun shundaq belgilimini chiqardik. Shubhisizki
Rabbin kıyamet günü ula ixtilaf qilishgan haq-nahaq ustida çoqum hüküm çıqırdı. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Rabbingning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi va'z nasihat bilan da'vat qilgan. Ular bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Rabbing haqiqatan uning yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom elinglar. Ya'ni oshirib etmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni sabr qilish yaxshilikqa sabab bo'ladigan ahvolda intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qilguvchilar, ya'ni kechirguchilar uchun albatta yaxshidir. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yolida sana yetken aziyetlerge sabır kılgın. Sabrın fakat Allah'ın yardım bilenle kolga kelidi. Ulağa, yani ulanın iman etmağanlıqıga qaygırmagın. Ulanın heli mekirden yürüken sıkılmasın. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allah hakikaten takvadarlık qiyğıçılar ve yaxşı iş qılğıçılar bilen billidir.